Meclisi tarafından kabul ettiler müracaat. Hem anda bildiru. Biz Tatarlar onu kutlamayız deyip Ukrayna bölünmesine tiyiş. Biz tege Kırım Tatarlarına tilektaşlık bildireriz. Şundirak mağnada. Şundan şu çıkışı için tegemerge kelip tintu yasıylar, kompüterini alıp gitalar iyinden. Hali mına 3 günlük Fözye Bayramova yazıp çıkan tegede kelgen следователь. Допрос алганlardan. И aytkan kar sudqa barabız degan. Nende sudqa? Senin hayatdagi mera пресечения degan narsani o'zgartamiz. Hozir ne? Мера пресечения была подписка о невыезде. Ну ничего, мен былай деп айткенде мера. А сени хазыр утыртып коябыз түрмөгө. Суд карар чыгара хазыр. Чөнки сен мешаешь мында, сен нетесиң. Дөрүс эшлемейсиң. Сенин жинаятчы иш алып барасың. Фозия Байрамов жинаятчы иш алып бара. Чөнки ол алып бара теге сознательно сепаратизм несеманда ниндир статьяга туры китерлер, экстремизм занимается деп. Шунан судка бардык, суд жабык болду дейт. Бүгүнкү күнгө эле калдык деп, мен уже айберлеримди азырладым, намаздыгымды алдым деп интернетте жаза Facebook'та. Мына бүгін мертегема біліп тұрығыз, мені алып кетіп, кіртіп отыртырға мүмкін. Мына не қадар. Теге бандиттар, кіші өтірішілер ерікті үйрейлер. Олар чүнки социально близкий ларалар. Ну, бандиттардың кішілері, олар управляемый режим үшін.